Manastir Svetih Arhangela se nalazi u klisuri reke Bistrice, 3 kilometara od Prizrena. Zaštićen je pogodnim strategijskim položajem i snažnim zidovima koji su povezani sa utvrđenjem Višegradom smeštenim iznad njega. Manastir sa crkvom posvećenom Svetim Arhangelima podignut je na mestu starije kultne građevine kao zadužbina srpskog kralja i cara Stefana Dušana, koji je ovo mesto namenio sebi za grobnicu. Gradnja je trajala od 1343. do 1352. godine. Glavna zadužbina i mesto gde je on i sahranjen 3 godine kasnije, 1355. Ove godine smo obeležavali 650 godina od njegovog upokojenja. I u to vreme, kada je manastir izgrađen, Prizren je bio prestonica Srbije. Samim tim i manastir je na neki način preuzeo vodeću ulogu u tom duhovnom životu Srbije toga vremena, ali veoma kratko, jer smrt careva menja sve u državi, kao što znate. Dolazi do velikih unutrašnjih problema, ali manastir nastavlja da živi kao i svaki drugi i da obavlja svoju duhovnu funkciju, zbog koje je prvenstveno i sagrađen. Imajući u vidu da je 14. vek, tačnije polovina 14. veka, vrhunac vizantijske umetnosti i kulture, a da je car Dušan jedan od najbogatijih i najmoćnijih ljudi toga vremena, možemo samo pretpostaviti lepotu ovoga zdanja. Ona se i pamti u narodnom predanju i u narodnom sećanju kao jedan od najlepših manastira u Srbiji, a i šire. U okviru kompleksa, uz glavnu crkvu, podignuta je manja crkva posvećena Svetom Nikoli, manastirski konaci, trpezarija, biblioteka, bolnica i ekonomske zgrade. Carevom darovnom poveljom određen je visok društveni položaj manastira, sa 93 sela, prihodima od Prizrenske carine, 7 potčinjenih vlastelina, rudnikom gvožđa u Toplici, vinogradima i oranicama, pravom na besplatno ulje, sos, vilu, vino, med, vosak i ribu, kao i odabranim zanatlijama koje su mu stavljene na raspolaganje, Sveti Arhangeli su od osnivanja bili najbogatiji srpski manastir. Glavna manastirska crkva je bila monumentalno zdanje sa osnovom razvijenog upisanog krsta, kupolom sa 4 slobodna stupca i još 4 ugaone kupole. Sa istoka su se nalazile 3 poligonalne oltarske apside. Narteks je bio otvorenog tipa, a otvori su do izvesne visine bili zatvoreni parapetima. Po analizama proporcija i drugih prostornih elemenata, plan ove crkve u mnogome podsjeća na planove moravskih trikonhosa razvijenog varijeteta. Kao na svim vladarskim mauzolejima, fasade manastira Svetih Arhangela su bile obrađene raznobojnim belim i crvenim mermerom koji je u upotrebi od 14. veka. Pod crkve je rađen od mermernih ploča, a na njemu su u kombinaciji reljefa i mozaika bile prikazani lavovi, grifoni i druge fantastične životinje. Cela unutrašnjost hrama je bila ukrašena bogatim kamenim ukrasom. U jugozapadnom delu se nalazio Ktitorov grob uokviren arkadnim nizom. Od kompletnog fresko ansambla su sačuvane samo 2 male svetiteljske glave koje se sada nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu. Crkva Svetog Nikole je sagrađena i ukrašena po uzoru na crkvu Svetih Arhangela, samo je od nje dosta manja. 2 kubeta na ovoj crkvici koja su postavljena iznad naosa i priprate anticipirala su pojavu dvostrukih kupola Moravske škole.
U manastiru i crkvi Svetih Arhangela došlo je do punog izražaja glavnog nastojanja Raške škole, sinteze oblika evropskog istoka i zapada. To se očituje u kombinaciji jednobrodne građevine vizantijskog prostornog sklopa i romano-gotskog senzibiliteta u obradi kamena. Na nešto drugačiji način ova sinteza je bila ostvarena na Kosovu i Metohiji, gde su na sakralnim građevinama upotrebljavani slobodni nosači kupole i kamena dekoracija. O tom novom pristupu u umetnosti jasno svedoči i oštećena skulptura muške glave iz hrama Svetih Arhangela. Pretpostavlja se da je ona bila deo cele figure cara Stefana Dušana i da se, poput posmrtnih figura zapadnih vladara i velmoža, nalazila na poklopcu njegovog sarkofaga. Po istoj pretpostavci i sam grob je bio sagrađen na zapadni način i ukrašen znamenjem i grbovima pokojnika. Manastir Svetih Arhangela je prvi put ozbiljno postradao kada su Turci zauzeli Prizren. U narednim vekovima, tokom turskog ropstva, nastavilo se sa njegovim sistematskim rušenjem. Pošto je manastir pretrpeo rušenje i stradanje u 17. veku od strane Turaka i skoro 400 godina bio bez monaštva, mi danas ne možemo videti tu lepotu, samo je možemo naslutiti na osnovu ovih kamenova koji su preživeli sve te godine i ovih ruševina. Tako da, iz tog perioda pre rušenja ima malo podataka, baš iz tog razloga što je manastir bio dugo u ruševinama. Postoji ta povelja arhangelska koju je car dodelio, u kome se vidi šta je car sve dodelio manastiru i kako su monasi organizovali svoj život u Svetim Arhangelima. I postoji još jedan dokument, tačnije te godine kada je srušen, iguman tadašnji Svetih Arhangela prodaje jednu knjigu da bi oni preživeli u Arhangelima, koji pokazuje o teškoći života monaštva u Svetim Arhangelima. U to prvo vreme preko 200 monaha je živelo u manastiru. To je bila jedna od najvećih monaških zajednica u Srbiji. U sklopu manastira bila je velika crkva Svetih Arhangela.